Kabuk Pales Kawanra Shapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinking Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum ka MCS, MPS, Bat QA ki Allied Services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, Jong ke MPSC, Araja R4R. Pila ban yo yeka, na kitukan kot Paro ha Shnong. Syiem ka right marwet baha ba kahima milim bat kirang ba Shnong jong kiti ki Shnong kaput manta ka sngi kila penpau ya kijing sa upersya bat kimhun satia ya karai jong ka sarkar Meghalaya ban pentrekam da kata ka give and take policy haka jingpynbeit put namar bon na ki Shnong baha haka right marwet kin le no shaka jala Assam nakaliang Syiem ka right marwet bat kirang ba Shnong na ki nyautli ki Shnong kaput kila simru ia karai ban persya ia kan ka jingpynbeit pun haki benta bahap hakarai marwet hapo kahima melim Syiem haka jinya kendo ulang kabala longkirki menta kesngi haka office jong Syiem habari dua kila simru ia karai bakinom pdiang ia karai balapan pau do omentri rang ba ka jela haka ni ka jinya kendo ulang Syiem ka right marwet uken Syiem bat kirang ba Shnong kila penpau bakimla asatia ban pdiang ia ka jingkren jong omentri rang ba kumbola de ban kren haka dorbar mang tengka baula penpau baki don ki Shnong bahap mapo ka right marwet ki bakentum haka than mai kuli khana para pilang kata bat pathar kochi kinle no shagajala Assam nakaliang Syiem ula penpau ru kajing susi ka bakraw baki to ki benta jong ki jaka baha ban ai no shagajala Assam bon na ki kampen roy balale da ka sarkar Meghalaya bat ki we ki jingmentoi badi banyo kum ka Dreamland Amusement Park hakana para kidai ki baha haka Meghalaya bat kuntup ru kum ka jaka balatei da ka Assam ya ka transit kam baki try jaka kila job ya ka jing ya kun mokot duma haka yeng bishar badon burom ka Supreme Court ula ongru bahaka ni kajing ya kendu ulang bat kirang ba Shnong la simru ya karai bashen kin sapha ya kajing tho show menteri rang ba ka jela bat kentubru shaka Khasi Hills Autonomous District Councils ban penpau ya kajing persya halo ketika raj jeng ka sarkar Meghalaya ban IT no ya ki Shnong badang ha ma Meghalaya shaka jela Assam kot khabar bat haki social media tu alor katu ka Assam border solution te ni kum ki try Shnong kene try right te galon ka sukta hai khindia namar unlikely jika ko mapa hadu ka solution kale no shaga Assam te ni so si hala musim lajang ban sukta ya ka jika junction ne te kala khot ikine ki ban yo shai ba unir ki tip ka khamnya khot kine ki ban song put mar khap to Assam tu tingi lai wan ta ne sing lai discuss tingi lapa kum kene ka we ka wa kadon ka to ka pung apo mai khuli ka to de ka 100% apo Meghalaya te haba khaka Assam border solution pat kale chapo Assam te kata lo ka bakta ha ni shene te kum juru kum kene ka we ka Dreamland fully ka de Meghalaya kam di dispute area ro te kum lo kale cha Assam te kata lo ka bakta ha ni shaka ka de lang juni te kum kene ka kem bat kene bas pick up point po khana para katu ka dispute lang tangba katu kitan ki try pat ki trajika tu kia kun kes minta kala po edo Supreme Court te kini kila job ro kene po Supreme Court te kalong ka ba susi ba kunu kene cha Assam ba gina job na po High Court te kum kene ka grebiat kalung jitep po mai kholi katu nya kun kes po High Court katu te katu ngila job na po High Court ro katu kalung jitep te katu kene sangi te kata ngi sutna hende ya ka babdan ni ka jago kan Dreamland Amusement Park katu kumu kene chaka Assam na ka babdan ni ka jaga tu de 100% sangi ulai ka jomni ka ko sla ka ko Meghalaya te baksa katu ka pung tu po mai khuli kam de ka dispute ya katu ade bi ka sangi te kata ngi sosi te ngi ong ba ni ngalo matang ni ka pate ka government bat ya ka social water borom te bakin penbhabian ya katu ka border Assam border solution ya katu ka bami ya katu ka akini kisi ti kwa bakin penbhabian ya katu te ngilai menjur bakin kepat sa government bat sa social bakin sim kiai kan kam bat bakin penbhabian itu tang kata ka kepat dong ki sarkar bat ya kan social